ntabwo byoroshye na gatoya ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru igezweho ni amakuru agaragaza neza ko abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. M23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacanco nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakura, kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa, ndetse bakananirwa guhangana na FCM23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya FCM23 cyamaze kumenya aya makuru, ndetse cyane yamenye batarahagera, kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya by'ibanze. Izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi werutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko M23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFC23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse bikaza kurangira banayihawe. M23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko M23 isa naho iri mu ngamba nshya, ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko M23 ubu isa naho yari ifite amakuru, ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. M23 nayo ifite izi ntwaro, nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya, ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro. Izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat, izi kandi zikaba zirasakure. M23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat, kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru, kisheringa mu birometero bya kure. Ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje, ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'ahangaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga, ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo, nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza, zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu, aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyura zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru, ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka. Nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse, naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi
Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye, ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe, ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi bari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukore akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacanshuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha, kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacanshuro uretse kuba baje kwirira udufaranga, ugereranyije imyaka yabo, umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50, bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrenid nk'ibyo baboneye i Goma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwo ari we wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa 23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubu butaka bazapfa, kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko 23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacanshuro bageze kuri ubutaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake, badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibya abacanshuro 23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23, kuko iyo ibonye abacanshuro yitirya karungu kagira ngo yari Amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira. Namakuru agezweho, amakuru agezweho none haremeza neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye kugorwa n'urugamba ku buryo bikomeye cyane, maze kiza guta urugamba kirirukanka. Ibyatumye abasirikare bagera kuri 3, Lieutenant Kano ndetse n'undi ufite ipeti rya kapiteni, aba bose bamaze kugwa kuri uru rugamba. Namakuru avuga neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kwirukanka amasigamana nyuma y'uko igitero gikomeye cyane cya FC23 cyari cyamaze kubasumbiriza kibegera nk'uko byagiye bigaragara. Abarundi birukanse maze baza gutererana izi ngabo za leta ya Kongo, bisa nkaho zari ziyishe muri uyu mutaka w'Abarundi, ndetse aba basirikare bakuru ntabwo bakizera ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo abarizo ziza kubakorera protokole ndetse zize kuba ziri kumwe nabo nk'ababacungira umutekano. Wari urugamba rukomeye cyane rwerekezaga Bijombo, ndetse ruturuka Bijombo rugana mu gice cyerekeza muri Plene. Nubwo bisa naho byari bigoye, ariko batekerezaga neza ko bashobora kuza kubigeraho. Ni urugamba kandi rwari rurimo intwaro ziremereye cyane n'umubare munini cyane w'abasirikare. 23 yatewe ku buryo bukomeye cyane, irekurwaho amakompura. Ibi byaje gutuma 23 isubira inyuma, ndetse itangira kwereka izi ngabo ko isa naho yatangiye gukora withdraw, maze zitangira kwa advancinga zigira imbere. 23 kumbi yari yamaze gutegura ikimeze nko kuza kugota izi ngabo zamaze kurenga umurongo ntarengwa. Hari ibirometero ziba zamaze kugeramo ku buryo gusubira inyuma biza kubagora, maze 23 nayo ikaba yatanze sinyare ko baza gutanga ramforo. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko aba basirikare bakomeye bari barinzwe bagaragiwe n'ingabo z'Abarundi, dore ko urugamba rwari rurimo uruvangitirane rw'ingabo Abarundi Wazarendo, ndetse bivugwa neza ko harimo n'ingabo nkeya zangora. Ariko kandi ntibyabujije aba basirikare bakuru ndetse kuza gupfa ndetse
se nk'uko nyine ngenda mbikubwira harimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo ni Lieutenant Colonel, ndetse hakaza kuza n'ufite ipeti rya kapiteni, ngira ngo baba bagaragara. Aba rero baje kuraswa, ibintu byaje kugaragara nk'aho abarundi batereranye izi ngabo nyuma y'uko amakompure ya M23 yari yatangiye kuvuga mu bice bitandukanye. Abarundi baje kwirukanka maze biza gutuma aba basirikare bashwiragira, ndetse nabo bakwira mu masasu menshi cyane yavuzaga ubuhuha. Ubwo guhindukiza imodoka bari barimo byabagoye, biza kurangira bayivuyemo batangira kwirukanka n'amaguru mu kivunge cy'abasirikare. M23 yo yavunderezaga, nta mpuhwe yari ifite. Aha rero niho bano babashije kuba bagwa nk'uko M23 yagiye ibigaragaza, ariko kandi nta tangazo rero officiel rigeze rishyirwa hanze ngo bigambe uru rupfu rw'abasirikare. Bisa nkaho aho bigeze aha ibintu biri gukorwa bucece ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero arakomeza kugenda agaragaza neza ko mu kwirukanka amasigamana amaguru bayabangiye ingata, bamwe mu bayobozi ba M23 bari bayoboye urugamba nyine muri ibi bice batangiye gusheringa, bamaze kumenya neza ko harimo aba basirikare basa naho ari bakuru, kuko bari bamaze kubona protokole bakorewe, maze biza kurangira mu bice bari barimo ariho harashwe urufaya rw'amasasu, nuko nyine birangira bitabye Imana. Uribaza ngo bihise bigenda gute? Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyacitse umugongo. Noneho ni nka kwa kundi ushobora gusanga umugongo iyo warwaye cyangwa se wavunitse, ibice byose biba bisa naho bitari bizima. Kwicara ntibikunda, kuryama ntibikunda, guhagarara ntibikunda, ikintu cyose kiba kigoranye. Ni nako bimeze ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka kanya. M23 isa naho ibacira urutirigongo neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo bari kugaragara mu bice byegereye imipaka ya Uvira ndetse mu mujyi mu nkengero. Aha hose hari amabariyeri ya Wazalendo ndetse n'abandi basa n'abagize ubwoba, ababahaga amakomande ndetse n'ibyo baza kugenderaho bamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko urwego rwo kububaha bitewe n'uyu musirikare mukuru urimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo yari arifite kuko yamaze kwitaba Imana. Imirambo yabo ishobora kujyanwa i Kinshasa ndetse ngo igashyingurwa mu irimbi rya gisirikare mu cyubahiro, ariko benshi bakavuga neza ko aba basirikare bapfuye mu buryo M23 isa naho yari yateguye, nyamara mu gihe ari igitero cyabaye gitunguranye. Benshi bakagaragaza ubuhanga ndetse M23 yikoresheje kugira ngo ihagarike iki gitero. Cyasaga n'ari igitero gikoranye imbaraga cyashoboraga gufata M23 kikayisubiza inyuma, ndetse kikatuma yongera komongana muri iyi misozi kuko bari babipanze. Ibi rero ntabwo byabakundiye. Intare za Sarambwe zatangiye kubasheringaho ndetse zitangira kubarasaho urufaya. Nanone kandi hagaragaye ibimenyetso bigera kuri 3 bigaragaza neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu ziri gukora ibyaha bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, gufata ku ngufu, ibindi byaha birimo ubusahuzi. Benshi bakabihuza n'inzara. Aba basirikare b'u Burundi bamaze iminsi bataka ndetse bavuga neza ko batitabwaho, nta byangombwa bibatunga babona. Niyo mpamvu nabo bayobotse umuco w'abawazalendo wo gusahura ndetse no gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Ibirego bikomeje kugenda bicicikana, nyamara izi ngabo z'u Burundi zishobora kuzashyirirwaho ibihano bikomeye cyane bitewe n'ibyaha by'intambara ndetse n'ihohotera rikomeye cyane naryo ryatangiye kugaragara. Abasirikare batangiye kwinjira muri iyi mico mibi y'abawazalendo nk'uko amakuru abigaragaza. Ahatangiye kugenda hatangwa ibirego bikomakomeye bishobora kuza gutuma sanctions cyangwa se ibihano bikomeye cyane biza kujya kuri izi ngabo. Nyamara benshi baravuga bati ese ko ingabo za leta ya Kongo zo zitigeze zihanwa mu buryo bwari bwo bwose, kandi ibirego M23 yaragiye yerekana ndetse igatanga n'amatangazo y'ibyabaye. Ibi rero bisobanurwa gutya: ingabo z'abarundi ntabwo ziri ku butaka bwazo, kandi nta butumwa buzwi bw'umuryango runaka w'ingabo cyangwa se w'ibihugu ubwajemo, ahubwo zaje mu buryo busa naho butemewe n'amategeko. Aha rero Burundi bushobora kuza gushyirwaho ibyaha bikomeye cyane byo gutera ndetse no kuza guhungabanya umutekano wo kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe M23 ikomeza kwerekana neza ko nyine abarundi ari cyo kibazo kuri ubutaka. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane akawa mugani. Ariko kandi ndakubwira neza ko ubu tuvugana hakomeje nyine kugenda hagaragara abaturage benshi cyane ba Minembwe basa naho batangiye kugaruka mu byabo nyuma y'ibitero bya bimaze iminsi bihagabwa, maze MLDP kwirwaneho nyine izi ngabo z'abanyamurenge MLDP niyo kwirwaneho
noneho bagakomeza kugenda bagerageza kuba bahagarika ibi bitero bafatikanyije na M23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko ibashyigikiye ndetse bakorana umunsi ku munsi, dore ko intego zabo ibyo barwanira ari bimwe. Ibintu bigenze nabi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugira haremeza neza ko intwaro ziremereye cyane zirimo inini n'intoya, abasirikare 16 b'igisoda cy'u Burundi, ibingibi byose M23 yamaze kubyibikaho nyuma yo gutera defense zikomeye cyane z'ingabo z'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Operation M23 yakoze yaze gutanga byinshi cyane mu bijyanye n'inyungu, mu bijyanye n'urugamba. Ibi ngiye kubikubwira ngo usobanurire agahinda gakomeye cyane leta y'u Burundi maze kwemeza ikindi igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza intwaro nk'uko amakuru abigaragaza. Ni imirwano yamaze nibura amasaha agera kuri 3 ahahera mu rukerera isaha y'isa 10 ndetse kugeza aka kanya amasasu menshi cyane aracyavuga, ariko bisa nkaho urugamba rwamaze guhoshwa. Nuko ingabo z'abarundi zageragezaga kuza gutanga ramforo zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, byaje kurangira batezwe ndetse baza gukomwa mu nkokora n'ingabo za M23 zari zamaze kuzenguruka izi ngabo z'abarundi, ahaje gufatwa mpiri ndetse hafatwa n'ibikoresho. Amakuru agaragaza bamwe mu bayobozi ba M23 bazindutse bahagarara ndetse berekana izi ntwaro zigiye kwifashishwa n'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko kuva mu M23 yari maze iminsi idafite ikibazo cy'intwaro, izi ntwaro zishobora kwifashishwa n'abasirikare batwirwanuhe bari gukorana na M23 mu kurinda ibice bitandukanye, ndetse byagaragaye ko bo ikijyanye n'intwaro baba bafite nke cyane ndetse n'imbunda zisa naho zamaze gusaza. Izi ngabo z'u Burundi kandi zatakaje intwaro zirimo n'imbunda zari zimaze iminsi zoherejwe nyuma y'uko abarundi bari bamaze iminsi bataka ko bakoresha ibitwaro bitagezweho, ndetse aho bohererejwe intwaro zivuguruye ndetse ziganje mu inshyashya. Izi rero nizo M23 yamaze kwibikaho ku buryo bukomeye cyane, ni ikirundo cy'intwaro ndetse byamaze kugaragara neza ko M23 nyuma y'uko yafashe izi ntwaro ndetse kugira ngo izikure muri ibice bikaza gusa naho byari byagoranye, haje gufatwa tanka y'intambara y'igisoda cy'u Burundi iratwikwa kugira ngo iki gisoda cy'u Burundi kitongera kuyisubiza nyuma y'uko M23 yari ibonye neza ko kuza kuyikura muri ibice biza kugorana. N'amakuru kandi atugiraho yemeza neza ko M23 yongeye kudeployinga abasirikare bashya baturutse Bukavu ndetse berekeza muri ibice byerekeza Kamanyura, ndetse baringa za Kamanyura baza Sange na za Ruvunge mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira, inkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no mu kibaya muri Plaine de Rusizi, Kabunambo ndetse iya mbere n'iya kabiri, ibice nka Mikenke ndetse ibice nka Poezero kwerekeza mu bice bya Minembwe. Aha hose harumvikana amasasu menshi cyane, benshi baribaza niki cyongeye kuba, ariko kandi nanone Imana y'Umurenge yongeye kubumva kuko bivugwa neza ko M23 yakomeje kugenda iburizamo ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo bigamije gusahura inka ndetse no kwica aba baturage nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nyuma yo gutanga itegeko ko M23 ishobora kongera gusubira muri umujyi wa Uvira isaha yari yose. Benshi mu baturage baravuga neza ko uyu mujyi wa Uvira intambara zikomeje kugenda zihaba ndetse no mu nkengero zaho zamaze kubicisha inzara ndetse n'ubukene bitewe n'umusoro basora wa buri kanya basoreshwa n'izi Wazalendo, ndetse baba bifuza ko M23 yakongera kugaruka muri ibi bice. Bavuga neza ko igihe M23 yakontorolaga umujyi wa Uvira bari bafite amahoro n'umutekano ndetse ko bahahaga bakaronka, ariko bivugwa neza ko ubu ngubu bataha kare bitewe no kwirinda ubujura, ndetse hakomeje kugaragara imyivumbagatanyo ndetse n'akavuyo gakomeye cyane muri uyu mujyi. Indi nkuru itugira hiremeza neza ko ingabo zaturutse Murangura imirambo yabo yamaze kugezwa Murangura uyu munsi, nyuma yo ko M23 yarashe ingabo za Ngora zari zaje gutanga amahugurwa ndetse n'amasomo ya gisirikare, ndetse bivugwa neza ko iki gisirikare cya Ngora cyari cyakoze ikimeze nko kuzana abasirikare harimo n'abari mu masomo ya gisirikare ngo baje gukora stage kuri ubutaka bwa Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa. M23 yaje kubatunguza amakompra menshi cyane aho yabateye mu kigo bivugwa neza ko bakoreragamo ndetse bari kumwe n'abacancuro aho bateguraga ibijyanye no gutegura ibitero binyuze mu kirere. Aba basirikare bangura rero baraguye ahangaha muri iki kigo ari benshi cyane, imirambo yabo ubwo twavugaga inkuru zerekana neza ko yamaze kugera i Kinshasa ku munsi w'ejo, ubu byamaze kumenyekana neza ko nanone
nanone muri uru rukerera rw'uyu munsi izi ngabo zamaze koherezwa muri Angola. Ni agahinda kenshi ndetse bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Angola ibi kubisobanurira abaturage be byakomeje kugenda bimugora cyane, ndetse bisa nk'aho iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuzabura izindi mbaraga ziza kuba zagifasha muri iki gisirikare, kubera ko abenshi bari kugwa muri iyi mirwano, abenshi bakaza ndetse bakahatakariza ubuzima. Abacancuro bo kugeza kuri ubu bamaze gutinya M23 nyuma yo kugenda ibakoramo akazi yica babiri batatu, bisa nk'aho abasigaye bamaze gutinya kongera kwegera urugamba, dore ko bari gutanga amawuda ndetse bakagerageza gukora ibyo bakorera kure. Ibituma M23 isa nayo ikomeje kugenda ibona agahenge, ibitero byo mu kirere bisa naho byagabanutse. Amakuru kandi agenda asobanura neza ko kugeza ubu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba cyafata ibikorwa bitandukanye biri gukorwa n'ingabo zabo, bisa naho ari ibikorwa biteye isoni, maze bakabishyira ku gisirikare cya M23. Ndakubwira neza nko mu bice bitandukanye bya Warikare werekeza mu bice bya Warikare nyine haravugwa impfu nyinshi cyane z'abaturage, aho FDLR yongeye kugaragara muri ibi bice nyinshi cyane. Nyamara igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukora propaganda zumvikanisha neza ko igisirikare cya M23 aricyo gikomeje kugenda cyica aba baturage. Mu by'ukuri nta naho bihuriye na gatoya. Ibintu rero bisa naho bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse biri kugenda bigaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga gitakaza abasirikare benshi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC sinakubwira wazarendo bo benda gushira, ariko kandi nanone haracyumvikana ibiturika biremereye, bivuze neza ko M23 iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane mu bice kontrola. Ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania bisa naho zongeye kwinyara mu isunzu ngo zongere kugaba ibitero muri izi defense za M23, ariko bisa naho M23 nayo yaryamiye amajanja. Nanone ndakubwira neza ko ku murongo wa telefone Tshisekedi yongeye kwakira telefone ituruka ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira mugenzi we utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko batamworoheye na gatoya. Ni mu gihe eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeze kugora inama zikomeye cyane zishobora no kuza kugira ingaruka kuri ubu butetsi bw'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye. General Neva wakomeje kugenda atumvikana na Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, ndetse n'abandi bayoborana iki gihugu ku bijyanye n'umubare w'abasirikare woherezwa kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yabwiwe na mugenzi we utetse Burundi ko ubu bavugana hashobora kuba hari imyanzuro igiye gufatwa itandukanye n'ibyo bari barumvikanye, bitewe n'igitutu leta yamaze gushyira kuri uyu muyobozi, bitewe n'ingabo ziri ku butaka bwa Kongo zikomeje kuhatikirira mu mirwano M23 ikaba itazoroheye na gatoya. Abarundi bashobora kuva kuri ubu butaka nk'uko Tshisekedi yabibwiwe, ndetse ashobora kuza kwisanga iyi ntambara ayisigayemo wenyine n'ingabo ze. Ikikango gikomeye cyane, bisa nkaho ari igitutu gikomeye cyane cyongeye kujya ku gisirikare cya leta y'u Burundi, by'umwihariko perezida w'iki gihugu. Mu by'ukuri niki kiri kujya mbere i Bujumbura, mu Gitega ndetse n'ahandi hari imijyi ikomeye, ndetse hari nk'ibiro ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane by'abashyigikiye General Neva. Ikikango cy'intambara cy'igitero karabutaka cyongeye kuvugwa mu mujyi wa Bujumbura. Ese ibi bigenze bite? Benshi bati Red Tabara noneho ninde uri gukorana nayo ko yongeye gusaza ndetse yongeye kuba yazura umutwe. Red Tabara uyu mutwe bivugwa neza ko barizwa mu ishyamba rya Kibira, ariko benshi bakaba batangiye kuvuga neza ko ufite n'izindi ngabo ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigira ubwoba ndetse kigashya ubwoba ku rwego rukomeye cyane, aho abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza kutumvikana hagati yabo. Intambara isa naho igiye gufata urundi rwego. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda banyuranyuranamo mu mijyi itandukanye, by'umwihariko Bujumbura. Ibisa nkaho hari ikintu gikomeye cyane bikanze mu voma zitandukanye. Abari muri kampu za gisirikare ndetse n'abari mu bindi bice bamaze kuzanwa mu mujyi Bujumbura. Ninde wikanze igitero, ninde ugiye kugikora? Ibi nibyo ngiye kukubwira gusa. Bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yicariye intebe ishyushye. Uyu mugabo kandi biravugwa neza ko ibyo yakoze byo gukura abasirikare mu nshingano ndetse bamwe akabasubiza inyuma ari byo
biri kugenda bimukoraho, nyamara yirengagije neza ko iki gisirikare kirimo ibice bigera kuri bitatu, ndetse ibice byakozwe mu rwego rw'amasezerano yasinyiwe Arusha kugira ngo bahuze amashyaka, nyamara bisa nkaho abo mu ishyaka ritavugaga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se ritavugaga rumwe n'iri shyaka riri ku butegetsi ndetse CNDD-FDD bivugwa neza ko bisa nkaho ikomeje kugenda ishondana ku buryo bukomeye cyane n'abandi batavuga rumwe nayo. Ibi rero biraza gucura iki? Mu gisirikare cya leta y'u Burundi FDNB bakomeje kugenda bagaragaza amahindura amatwara, ndetse aho bisa nkaho ariyo mpamvu bari kugenda bikanga ibikomeye cyane, kuko bivugwa neza ko hari abagiye basubizwa inyuma, hari abagiye badahabwa agaciro, ndetse bagiye bamburwa inshingano mu rwego rwo kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi yumve ko ari secure, ndetse yamaze kugenda yigizayo abatavuga rumwe nawe, nyamara abangaba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bagambana, bikaza kurangira bazanye izi ngabo. Bivugwa neza ko bamaze no kugenda baha Odare Ditabara. Ni gute umusirikare w'igihugu ukomeye cyane yahita afata umwanzuro wo kugambanira igihugu cye, akaza kuba yamena amabanga ndetse agatangira gukorana n'abarwanya iyi leta? Ibi benshi bagiye babyegeka kuri FCM23, nyamara interine mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane. Gusa M23 nayo ntabwo yorohera bari kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, kuko ndakubwira inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari kuri ubutaka bwa Kongo abenshi bagiye bahura n'ibizazane bikomeye cyane mu by'ukuri, aho byagiye bigaragara neza ko bagiye bashyingurwa mu byobo twakita imva rusange, aho hashyingurwaga abasirikare benshi cyane bagaza kujugunywa mu byobo bakarenzwaho itaka. Ibyabaje abandi basirikare bakomeye, ndetse biza kugenda nabyo biteza intugunda zikomeye cyane, ahagiye hafatwa amashusho, ndetse abasirikare baguye kuri urugamba bakabwira imiryango yabo ko ngo batorotse, ibintu byose byamaze gututumba byaturitse, bisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yicariye intebe ishyushyu. Uribaza ngo mugenzi we hakurya Felix Tshisekedi we bimeze bite? Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we bose ntabwo borohewe mu by'ukuri. Ubu ngubu ikigezweho noneho kuri Tshisekedi we yashyizweho igitutu gikomeye cyane, baramubwira neza ko FCM23 yatangiye kwitegura, ndetse isa naho yamaze kugenda ishyiraho defensing measures. Ubwo nuko ngo n'izindi ngamba nshya z'ubwirinzi, maze ngo ishobora kuzasaba ko baza kuba bakata ikimeze nk'imipaka. Ndakubwira neza ko ikitwa balkanization kirashoboka, ibimenyetso byatangiye kugenda abigaragara. Nukuvuga ngo ni Kivu zombi M23 ikabona ubwigenge bw'ikitwa Kivu Republic, maze Tshisekedi agasigarana ubundi butaka bwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Tshisekedi atarya ngo aryame, adasinzira, igitutu kimuriho, ndetse amahanga nayo yatangiye kugaragaza neza ko atakimuri inyuma. M23 irakira umunsi ku munsi abayobozi baturutse mu bihugu bitandukanye, bakanyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege mu by'ukuri kitagikoreshwa mu buryo officiel. Abayobozi kandi barimo nka James Wane ndetse n'abandi bakora muri UN bagatererwamo kashe muri passport zabo. Iyi kashe ya M23 ibigaragaza neza ko amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Ibi Tshisekedi yo yicaye akabitekereza, yumva umutwe umuriye, maze akabura icyo akora, niko guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nawe muri iyi minsi niwe wari umujyanama we wamufashaga umunsi ku munsi, nawe ntabwo yorohewe, ntashobora no gufurayinga ngo afate indege agicinca asa nk'uko yabikoraga. Ashobora kuza gusanga bamaze kuba biyicarira mu ntebe y'ubutegetsi. Ikintu gihari ni kimwe, nuko buri wese ari kugerageza kwirwanaho mu bibazo bye. Gusa bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we asa naho ari kubaga akifasha, ariko Tshisekedi we afite igihugu cyangwa ngo kikimuhagazeho. Ariko nanone bikaza kugenda bishimangirwa nuko Angola ifite abasirikare bari ku butaka bwa Kongo, ariko nanone hari inyungu zijyanye n'ibirombe ngo Angola nayo yaba yaramaze kugenda ihabwa na Tshisekedi nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi rero biraza kugenda bigaragaza uruhande ndetse n'imiterere y'iki gisirikare cya leta ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga ko iki gisirikare gisa naho kidafite ubushobozi bwo guhangana mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa kuri ubutaka, bikomeje kugenda nyine biba nkaho biri rutine, bigomeje kugenda byisubiramo. M23 iratera Kisangani, intare za Sarambwe ukumva ngo zateye ibice bitandukanye byo mu nkengero wa Uvira. Aha rero hakaza kuba
ikimeze nkaho ari ukutumvikana ndetse no gusubiranamo muri abasirikare b'igihugu cya Kongo. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko abasirikare b'u Burundi baje gutanga umusada bo isaha n'isaha bashobora kongera gufurayinga bakaza kuva kuri ubu butaka. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bituma aba bakuru b'ibihugu mu by'ukuri yaba Tshisekedi ndetse yaba General Neva basa naho bafite ibibazo bikomeye cyane bibugarije, yaba mu buryo bwa politiki na diplomasi, mu buryo bw'urugamba nabwo bisa nkaho bitaboroheye. Ibaze kurwana intambara ya politiki uri murarwana n'intambara yo ku butaka y'amasasu, ibi ubundi ntabwo bikunze korohera uwo ari we wese. Mu gihe 23 yibereye aho yamaze gutsinda Tshisekedi cy'umutwe neza bisa nkaho muri politiki 23 yamaze kurangiza Tshisekedi neza, ndetse hasigaye amasasu y'urugamba nayo kandi 23 isa niyamaze kumutsinda, kuko ni ibintu byigaragaza iyo bakwambura uduce umunsi ku munsi bakadukontorora bakadushyiramo abayobozi bakadushyiramo ikintu icyo ari cyo cyose ndetse bagatangira no kuhakora ibikorwa remezo, biba bigaragaza neza ko bakurangije muri rusange. Ibintu ntabwo byongeye korohera igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agezweho none harihutirwa cyane. 23 yongeye guca umugongo FDNB ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri rusange binyuze mu kuba 23 yongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku ntwaro z'u Burundi. 23 ishimuse intwaro z'u Burundi nizo heading, niyo mitwe y'ibinyamakuru bikomeye cyane byatangiye kugenda bibreakinga iyi nkuru. Intwaro z'u Burundi zari ziri mu bubiko bukomeye cyane, bivugwa neza ko ari intwaro zari zaramaze gukorerwa stock neza mu birometero 2 turutse ku mupaka wa Gatumba. N'amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane. Operasiyo yaje gusaba abasirikare benshi cyane bitewe nuko harimo intwaro ziza gusaba gupakirwa, ariko 23 ibitwaro biremereye ntabwo byayikundiye ko yabitwara, ahubwo yasize bitwitse, ibitumye ingabo z'u Burundi zongera kuba zicikamo ibice. Bamwe bati hari abasirikare bakomeye cyane bari ku ruhande rwa General Prime Niyongabo, ibi bikaza kugenda bituma haza kubaho uburinzi buciriritse ndetse no kutumvikana. Abandi bati hari abandi basirikare nabo bisa nkaho bafite imbaraga bari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye witeze iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byose byahurijwe hamwe baza gusanga akagambane gakomeye cyane kaje gutanga sinyare. 23 ntabwo yari gufata umwanzuro wo kuza kuba yafata umwanzuro ukomeye wo kugaba igitero gikomeye cyane nk'iki ngiki kuri izi ntwaro, bitewe nuko izi ntwaro zagombaga kuba zirinzwe, ariko biravugwa neza ko habayemo akagambane gakomeye cyane. U Burundi bufitemo abasirikare cyangwa se bufitemo abatavuga rumwe na Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva bari gukorana na 23 bya hafi. Ni gute izi ntwaro bivugwa neza ko ziganjemo inshyashya ziheruka kugurwa nyuma y'ibyo bise impanuka, ariko nanone benshi bakavuga neza ko atari impanuka, intwaro zo muri ka base zahiye. Izazisimbuye rero zari ziherereye mu bice byegereye neza ubutaka bwa Uvira. Ahangaha benshi bakavuga neza ko ariho izi ntwaro n'ubundi zagombaga kuzambukirizwa nk'uko imipangu twagiye tubabwira Tshisekedi na General Neva bari bafite. None 23 ninde watekerezaga neza ko yaza kuzenguruka ikaza guca muri ibice paka igeze muri ibi bice bya Gatumba? Ubundi umupaka umusanzwe ukoresha n'umupaka wa Gatumba, ndetse benshi bagenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya 23 hagiye habera operasiyo atandukanye. Operasiyo zitandukanye zagiye zibera muri ibi bice, rero bivugwa neza ko zagiye ziba successful ndetse ku rwego rwa 90%. 23 yongeye kwikoreramo. Amakuru aravuga neza ko abasirikare bari barinze izi ntwaro abenshi nta numwe yigeze upfa uretse abakomeretse, ariko kandi nabyo bikavugwa neza ko karagakino gakomeye cyane kugira ngo bataza gushinjwa kuba bagambanye. Ubundi abenshi bahise birukanka nyuma yuko igitero cyari kibatunguye. 23 yarwaye imbunda ziganjemo imbunda zimuri mwayene ndetse zirimo izigezweho zirasakure ndetse zishobora no kureba kure nk'uko bigenda bigaragazwa. Nta gifaru cy'intambara kigeze gihagurutswa hano ngo cyatswe cyambutswe, ndetse ibi byose bikavugwa neza ko ahubwo 23 yafashe umwanzuro wo kubimenaho petroli kabitwika nk'uko amakuru abivuga, maze abaje gutabara baze gusanga zabaye umuyonga. N'agahinda gakomeye cyane. Noneho ingabo z'u Burundi ziri gutakaza intwaro nka kwa kundi umwana ashobora gutakaza ubuvungukirwa bw'umugati. Ibihombo bikomeye cyane bikomeje kwitura kuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri nubwo benshi bavuga neza ko harimo akagambane, ariko harimo n'uburangare bitewe nuko Perezida w'igihugu cy'u Burundi aherutse guhinduranya bamwe mu bayobozi b'inzego za gisirikare, ndetse bamwe arabirukana cyane nk'uko byagiye bigaragara. Bivugwa neza ko uyu mugabo ari kugenda agerageza
guca inzira yegezayo abatavuga rumwe nawe kugira ngo mu mwaka wa 2027 no kuvuga umwaka utaha azongere kwemererwa kwiyamamaza ndetse abe yakongererwa kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu. Ibi rero benshi ntabwo babibona rumwe nawe, niyo mpamvu nawe akomeza kugenda yegezayo bamwe, maze ayoboye yegejeyo nabo bakaba bagenda bamugambanira kuba bagifite akaboko. Ngira ngo urabizi neza niba ukuye Colonel mu nshingano ndetse ukamwegeza kure, abafite abasirikare bakoranaga amabato yayoboraga hakirimo abamwumva cyane ndetse bamwubaha ku buryo ashobora kubasaba ko bamufasha gukora ibi bikubabaza, nawe ukaza kugenda ubyumva. Benshi baravuga neza ko ari byo biri kuba kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wagerageje kwikiza abasirikare, nyamara bigasa nkaho aribwo yiteje ibibazo bikomeye cyane. Kireka benshi bavuga neza ko iyo abica aribwo byari gushoboka, ariko kandi nta byaha bikomeye cyane yabashinjaga ku buryo yaza gufata imyanzuro. Ngira ngo igisoda cy'u Burundi gisa naho kirimo ibice bitatu bitewe n'amashyaka yagiye ahuzwa, niyo mpamvu bakomeje kugenda hagaragaramo kutumvikana no kudahuza. Niyo mpamvu kandi bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uretse ko afite akaboko ndetse akaba n'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga, bivugwa neza ko nta kaboko kanini afite ku ngabo. Igice kinini cyane ubusangwa kifitwe na General Prime Niyongabo, ndetse ibintu bikomeza kugenda abigaragazwa n'imyanzuro ifatwa mu bya gisirikare. General Neva rero arongera kurira mu myotsi 23, bivugwa neza ko yikuriyeyo intwaro zapakiwe imodoka zigera kuri 2. Bivugwa neza ko ari intwaro ziganjemo imbunda nto y'amasasu ndetse n'amagrenade n'ibindi byo gutega nko mu mihanda n'ahandi. 23 ikaza kubitwara, ariko kandi bivugwa neza ko 23 ubwo yari iri mu rugendo ruva muri ibi bice hafi na Gatumba neza mu birometero 2 yaje kugenda iraswaho. Bivugwa neza ko hageragejwe no guhita hagurutswa indege, nyamara biza gusanga n'ubundi ntacyo byaza gutanga. Agahinda karakanyagwa, noneho biraza kugenda bite? Leta y'u Burundi mu by'ukuri ni nk'ubwa gatatu itakaje intwaro mu buryo bw'amaherere. Harashwe intwaro zo muri Kabaze hariya i Bujumbura, harongera hategwa ambushi intwaro zari ziri guturuka muri Tanzania ziza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa aho hangiritse nkeya, kontineri y'inyuma niyo yabashije gufatwa n'inkongi y'umuriro. None kuri inshuro nanone 23 bivugwa neza ko ibifashijwemo na bamwe mu Burundi batavuga rumwe na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yagabye igitero kuri izi ntwaro, zimwe ikazitwara iziremereye itari gushobora kuza kudrivinga ndetse ngo ize kuba yafata n'ibyo twakita amarifta cyangwa se ama breakdown, abiterura abipakira, biza kurangira izitwitse, ndetse ibintu byaje kugaragara neza ko icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi. General Neva bari kumugambanira ku buryo ashobora no kuzisanga bamaze kumukandagura, nk'uko najya byivugira ko harimo benshi cyane mu bayoborana batamukunda, batamwiyumvamo, ndetse ngo bamugambanira ngo bifuza no kumutembagaza ku butegetsi mayi, nk'uko akoresha iyi mvugo. Byamaze kwemezwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB aba bose bari kurira mu myotsi. Ni mu gihe igisirikare cya 23 cyo kiri kwitera hejuru kigakoma amashyi ndetse kigasimbuka cyane, kikaza guserebura ibyo kimaze gukora. N'amakuru agezwa agaragaza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze gutwika Sukhoi 25. Bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice bikontorwa na 23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya FCM 23 muri operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe igatangira kurekura amakompura igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwajye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompura bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuba ijyanwa ku kibuga
kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukiraho. Ni hafi iza irasa izenguruka yigendera ndetse igasiga ihagize amatongo. Nyamara M23 ibi ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya M23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi SCOI 25 kandi byagezweho. Amakompora 6 yose irashwe kuri SCOI 25 yari iherereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi SCOI yangizwa ndetse biza kurangira iyi SCOI igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibirero byatumye igisirikare cya M23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na SCOI ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya M23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. M23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi SCOI biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. M23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo, igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi. M23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko iyi SCOI bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira muri kuguhungabana kw'abasirikare ba M23, kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompura ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompura neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze, kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za M23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse. Igisirikare cya M23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere M23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe. Dr Oscar Barinda, umwe mu bavugizi ba M23, avuga neza ko M23 igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani, aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda, umuyobozi muri M23, wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije SCOI 25, dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafata intwaro nyinshi kica abasirikare, kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari SCOI 3, ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye, kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma, ubwo hari hasigaye ebyiri, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha, izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya SCOI 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza neza no munsi y'ibuye, kiba kikureba neza neza, kirekura kompura aho muherereye mwese, mukaza kugenda mubaza
gutangaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane, benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho, no operation yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Amakuru agezweho arasobanura neza ko igisirikare cya M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane, ku buryo budasubirwaho iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. N'amakuru avuga neza ko umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya FARDC wari uri ku mirongo y'imbere ku rugamba, umwe mu bakorodona ndetse bagapanga uko urugamba rugenda, akaba ari we ushinzwe ibikorwa by'intambara ndetse ibitero bikomeye cyane. Ubwo niwe wari ubishinzwe kuko ubu yamaze kwicwa. Lieutenant Colonel w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kugwa kuri uru rugamba bidasubirwaho, ndetse biragaragara neza ko byagize ingaruka zikomeye cyane, aho M23 yahise ibafatana uduce tubiri bivugwa neza ko twari ingenzi cyane, ibirometero 3 gusa uturutse Puezero. N'amakuru agaragaza ko uyu musirikare kandi bivugwa neza ko afite ipeti rya Lieutenant Colonel yarasiwe ahangaha mu nkengero za Minembwe neza nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko yarashwe n'umusore wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abasenepa ba M23 nyuma y'uko urugamba rwari rukomeye ndetse ibice bitandukanye M23 ikontorora guturuka Puezero werekeza no mu bindi bice. Hose basaga n'abahacanye umuriro aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu musore ubazwa mu itsinda ry'abasenepa niwe waje kumenya neza arebeye muri jomera za gukurura aho uyu mugabo yarahagaze afite icyomo ndetse ari kugenda abwira bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu mugabo yari kumwe n'abasirikare 3 bari bamurinze, gusa muri bo nta n'uwigeze akomereka cyangwa ngo agire icyaba. Igipimo cyari uyu mugabo Lieutenant Colonel Shukuru bivugwa neza ko yari yarazengereje ku buryo bukomeye cyane AFC M23, dore ko ari we wayoboraga ibitero byerekeza Iminembwe ndetse n'ahandi. Amakuru agaragaza neza ko M23 isa n'iyatuye umutwaro uremereye cyane wari uyibangamiye, ndetse uyu mugabo akaza kuba umurambo we wafashwe na bagenzi be. Bivugwa neza ko yahise wirukankirizwa mu bitaro bya Uvira. Amakuru kandi agasobanura neza ko M23 ikimara kuba yamurasa hahise hamera nkaho habaye icyuho gikomeye cyane muri izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari kumwe na Wazalendo. Ibyaje gutuma uwatangaga amabwiriza yo kuyobora ndetse n'uko urugamba rugomba kugenda, dore ko urugamba rwaye rukomeye, akimara gusubira inyuma ndetse nyuma y'uko amaze kuraswa byahise bigaragaza icyuho ndetse no gucika intege ko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba nyine bafata umwanzuro wo gusubira inyuma. Aho M23 yahise ibadivansingana ku buryo bukomeye cyane, bakora withdraw bareba inyuma batangira gushyira intwaro ku rutugu barirukanka. Aha rero intare za Sarambwe zikikubona uhindukiye ubu gatoye niho M23 yatangiye kubasherengaho urufaya rw'amasasu ndetse biza kurangira batakaje uduce tugera kuri 2. Aho M23 yabirukanye ndetse birangira bageze mu birometero birenga 6 nyuma y'uko bari mu birometero bigera kuri 2 byonyine uturutse mu bice bya Puezero. Marira ni menshi cyane muri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Lieutenant Colonel Shukuru cyangwa se Lieutenant Colonel Shukuru uyu wishwe ni umwe mu bari bamaze igihe kinini cyane muri iki gisirikare. Yarwanye intambara mu bice bitandukanye, yarwanye intambara ya Goma, yarwanye intambara ya Sake, yarwanye intambara ya Minova, uduce dutandukanye twarimo imirwano ikomeye cyane. Uyu mugabo yagiye ahayobora ndetse ni nayo mpamvu yagiye yongererwa amapeti bitewe n'uko yari afite ngo leadership ikomeye cyane mu bijyanye no kuyobora urugamba.
Abatuye Minembwe bo iyo bamaze kumva iyi nkuru bavuga neza ko Imana yumvisha amasengesho yabo, bavuga ko bakomeza kugenda basenga basabira Tshisekedi n'ingabo ze ibintu bitari byiza, kuko bagiye bagaragaza neza ko izi ngabo zifite umugambi wo kubarimbura. Ngo Minembwe haranyerera niyo terime bari kujya bakoresha. Ni nyuma yuko kandi uyu atari uwa mbere uhaguye, kuko hagiye hagaragara abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bahagwa, ndetse mu buryo bivugwa neza ko ari uburyo ma 23 ndetse n'amaduba baga bamaze gupanga. Ibi rero bikaza gukomeza kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gucika intege, kandi kigacika intege mu gihe abarundi nabo bamaze gusa naho batakiri kwisanga muri iyi mirwano. Ibintu rero bikaza kugenda bigaragaza urundi rwego, ndetse birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Gusa icyo nakubwira neza ko uyu mugabo Shukuru uyu kandi akimara gupfa ise hacicikana amatelefone, kuko bivugwa neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bari muri ibi bice nyine, no kuvuga ngo bari mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi aho ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bibera. Bahise bahabwa itegeko iryo ari ryo ryose ryo kuba baba bahagaritse ibikorwa byo kwa divansinga, ahubwo ngo bafungire aho bari bageze. Naho abasirikare bakuru baherereye Kinshasa bari bazi ubushobozi bw'uyu mugabo, kuko akimara gupfa bahaye abasirikare itegeko ryo guhagarara birinde kwa divansinga badafite umuyobozi. Nyamara no guhagarara aho bari bageze byabananiye, kuko bahise bahindukiranwa, ndetse ma 23 itangira kubacanaho urufaya rw'umuriro. Abasirikare benshi cyane muri iki gisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko koherezwa gukorera muri ibi bice uje kuyobora urugamba, kandi ma 23 yamaze kubereka neza ko ibishaka abayobozi, kuko imaze gukuramwe umuyobozi muri operasiyo yari yose, cyangwa se nk'uko byagenze Mudahusha cyangwa se Sniper aza kumurasa, bisigara abasigaye bari kuhuzagurika ku buryo bukomeye cyane byorohera ma 23 kuba yakadivansinga ndetse ikajya mu bindi bice. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zisobanura byinshi cyane, ariko benshi nanone bakavuga neza ko ibi atari ubwa mbere bibaye ibi, kandi igisirikare cya leta ya Kongo kimaze kugenda kibimenyera. Igikuba cyacitse rero na wazalendo zamaze gucika intege. Nanone ariko igice cyahariwe ingabo kwavuga neza ko ari z'abarundi nacyo cyamaze gucika intege. Ingabo z'abarundi ubundi zacaga hariya za Bijombo zerekeza muri Plene, nubwo biba bisa naho bigoye baba bakwepa za Kabunambo ya mbere harehereye intwaro ma 23 ikunda kwifashisha mu gusheringa irasakure. Ibi rero kandi bikakomeza kugaragaza neza ko ingabo z'abarundi udutero rukwazo kireka udutero shuma nabundi nta gitero kiremereye cyane nk'ibyo twari dusanzwe tuzi byerekeza muri ibice. Abarundi byagenze bite ko bamaze gucika intege? Benshi barabihuza nuko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko abasirikare be bakomeje kugenda bivumbura, ndetse ugasanga hari n'abanze kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bikagenda biteza ikibazo gikomeye cyane, umwuka mubi ndetse no kutumvikana, bikaza gutuma urugamba rudapangwa nk'uko byari bimeze. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bavuga neza ko batitabwaho, ndetse ngo bahabwe ibyangombwa nkenerwa ibituma bajya ku rugamba igihe bashakiye, cyangwa se ntibanageyo. Amakuru agezweho haravuga neza ko ingabo z'u Burundi hafi n'umupaka w'u Rwanda zatitiye cyane nyuma y'uko perezida w'iki gihugu yagiye avuga amagambo, none ingabo ze zagize icyo twakwita nka complex, nyuma y'uko kandi hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko ingabo za leta y'u Burundi binyuze muri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari bafite umugambi ngo wo gutera u Rwanda bafatanyije n'igihugu cy'Ububiligi. Ibi kandi byagiye bigarukwaho mu binyamakuru bikomeye cyane, ndetse binavugwa neza ko intwaro za mbere Tshisekedi ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bari baramaze kuzakira, nubwo hari izahiye ku nshuro zigera kuri 2, ndetse bikavugwa neza ko izi ntwaro hasigaye ingerere, kandi bikavugwa neza kandi ko uyu mupangu perezida w'igihugu cy'u Burundi yarawukomeje nyuma yo guhamagarwa n'abakuru b'ibihugu barimo perezida w'igihugu cya Uganda ndetse na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, bakamubwira neza ko uyu mugambi afite ari umugambi uzamukoraho, ndetse William Ruto niwe wamubwiye ko iyi ntambara ari gushaka gutangiza azasanga amasaha 2 yonyine iri kurwanirwa i Bujumbura. Uyu mugabo yaje gucururuka, ndetse bisa nkaho yagize ubwoba bukomeye cyane. None ingabo z'u Burundi zisa naho zifite igihunga gikomeye cyane nkuko biri kugenda bitangazwa. Abasoda b'u Burundi basa naho bafite ubwoba, ndetse bisa nkaho bakomeza kugenda bikanga, kandi u Rwanda nta na rimwe rurigira ruvuga neza ko rwagirira nabi igihugu cy'u Burundi, ariko bisa nkaho bitewe n'amagambo perezida w'igihugu cy'u Burundi atangaza umunsi ku munsi, ingabo ze zisa naho zihora n'ubwoba, kuko
bivugwa neza ko ibi bisa n'aho ari ukuzishyira kuri pressure agashaka kuzishora mu ntambara ndetse ziza naho zititeguye. Iyi ntambara benshi bavuga neza ko Uburundi butari buyitangize ahubwo bwari bukeneye kwifatira intwaro ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi, ariko nanone benshi bakavuga neza ko General Neva ibi ngibi atari yanabitekereje, ahubwo Ububirigi bwari bwamushutse ko buzamufasha ngo agatera u Rwanda, nawe avuga neza ko bagomba kumuha